Yes, inshuti z'akadasohoka abakunzi ba Kigali News reka nongere mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tugiye kugenda twinjiramo tukagenda tuba updatinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza by'umwihariko rero kubikomozaho ari byinshi mu buryo bwihuse cyane. Muze kunyemerera tuze kuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Ibintu byakaze minembwe, ibisasu nyamuneka by'indege i Masisi byahitanye abantu benshi. Amakuru ndabona ari menshi rwose akomeje kugera atugeraho, imibare yakomeje kugenda yiyongera, ariko kandi ibiturika byinshi mu misozi miremire ya Fizi nyamuneka na Uvira byakomeye. Amakuru aremeza ko mu nkengero z'umujyi wa Uvira haramutse humvikana umuripuko wo ku rwego rwo hejuru, ariko kandi turaza kubabwira byinshi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gushinjwa nyamuneka uwo ni Nduhungire wamaze kuba abishyira ahagaragara. Hari ubuhamya, hari ibiri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko mbere yo kugira ngo nyamuneka izi ngingo z'ingenzi tuzikomeze, mwemere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Ni abantu b'agaciro gakomeye, nanabibutsa ko turi ku itariki enye z'ukwa mbere 2025. Ubu dukurikira rero uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, udukurikira uri mu Canada, uri Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, tuguhaye ikaze tubikuye ku mutima. Benshi cyane badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Turasaba by'umwihariko rero kugenda dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Amakuru ni menshi by'umwihariko arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemerera mbabwire yuko nyamuneka Burundi bwugarijwe n'impaka nyinshi nyuma yo gukatira uwitwa Bunyoni, ariko kandi ubuhamya budasanzwe bwatanzwe na Mwiza wakorewe ihohoterwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ahitwa Zakato yongeye gufata indi ntera muri teritwari ya Masisi, ariko se kandi mukeneye kumenya ibigwi by'uwitwa Brigadier General Charles Sematama uzwi cyane nk'intare batinya. Ubutwari bw'uyu mugabo muraza kubumenya. MONUSCO yashinjijwe kwirengagiza jenoside iri gukorerwa abasivile muri teritwari ya Masisi. Amakuru ni menshi, turaza gusimukira iminembwe tuba updatinga tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu misozi miremire y'Iminembwe ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara. Hari amakuru menshi akomeje kugenda haturuka, turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingwa. Turaza kunyabukira mu bice bya za Walungu tuba updating tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye, tugenda tuba updating gatanu kuri gatanu tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Baraza no kunyemera by'umwihariko dusimukire mu bice byano muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hari amakuru menshi, ni byinshi cyane mbega tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Muri tayari rero kugira ngo tuze kugenda tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu. Muri teritwari ya Rwero hari ibiri kwaturuka, ariko kandi nanone ku rundi ruhande M23 yanashoboye gusubiza inyuma cyane ingabo bari bahanganye. Ibintu bikomeje gutera rero impungenge ku baturage. Kugeza ubu rero nta mibare yemejwe y'abahitanwe n'iyi mirwano iratangazwa ku mugaragaro, ariko abaturage bavuga ko ubwoba ari bwinshi ndetse n'ihungabana bikomeje kugenda byiyongera umunsi ku wundi. Abasesenguzi mu bya politiki rero bagaragaza ko umutekano ukomeje kuzaba mu nkengero za Uvira bishobora kuza kongera kugira ingaruka zikomeye cyane n'umutekano ku karere mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bikaba byitezwe yuko kwiyongera kw'impunzi ndetse n'abimukira imbere mu gihugu, ibyo byose ni birimo biragenda by'umwihariko byikangwa. Reka duhite tuyijyana hamwe n'iyi nkuru idasanzwe nayo, ubwo yarageragezaga kwinjira mu mujyi wa Uvira mu 23 yafatiye ibikoresho byinshi. Umuvugizi wungirije wa Alliance Fleuve Congo by'umwihariko ihuriro ry'ingabo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Dr Oscar Barinda yatangaje yuko ababarwanya
babo berekeza mu mujyi wa Uvira banyuze mu gace ka Ruvunge, bahungiye ku bubiko bunini bw'intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahawe n'Ababiligi. Ibyo byose byarafashwe. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru, Dr Oscar Balinda yasobanuye ko imirwano yabayeho atari igitero cyateguwe AFC M23, ahubwo ari uko yatewe n'ubushotoranyi bw'ingabo za leta ya Congo FARDC zari zimaze igihe zibagabaho ibitero. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akenshi yemera ibintu mu biganiro ariko ikagira imigambi ihishe inyuma. Twari tumaze amezi hafi 10 muri Kamanyura no mu gice cya Gatongo turwana, ariko badutera bakatunagamo amabombe biturutse mu misozi ihanamiye Kamanyura, basenya amazu, bica abaturage. Hari n'amabombe yaturukaga mu Burundi bufatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, natwe duhita dufata icyemezo cyo kwirwanaho. Dr Balinda rero yavuze yuko ibyo bitero byatumye AFC M23 ifata icyemezo cyo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Inagaragaza ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, inagaragaza ko ihuriro ry'ingabo bahanganye ritarimo ubunararibonye buhagije ku rugamba, ari nabyo byatumye batsindwa mu buryo bworoshye. Wazalendo rero ahanini ni abasivile n'amabandi bahawe intwaro batazi gukoresha, badafitiye ubunararibonye ndetse n'amahugurwa, naho ingabo z'u Burundi akenshi usanga ari imbonerakure zambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi. Yakomeje rero ashimangira ubwo bagera muri Rufunge mu kibirometero nk'icumi uvuye mu mujyi wa Uvira, basanze intwaro nyinshi z'Ababiligi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe n'Ababiligi, byose bakabifata. Ati twasanze mu ishuri ryo muri Rufunge zifunze mu bikarito, hari ibikoresho byinshi bya gisirikare byatanzwe n'Ububirigi kandi sinshaka kubihisha. Ibikoresho byinshi rero dukoresha tubikura mu buryo dufata urugamba, ndetse tukabyaka ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dr Balinda rero yasobanuye ko ariyo mpamvu hari abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC barimo na bakoloneli n'abajenerali bakunze gucirwa imanza, bamwe bakazira guta intwaro ku rugamba, abandi bakazira kuzicuruza. Abajijwe impamvu Ububirigi bukomeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara, Dr Oscar Balinda yavuze ko uretse amateka y'ubukoloni hari n'umubano wa hafi wa Perezida Tshisekedi n'Ababiligi. Tshisekedi rero akimara kugera ku butegetsi yafashe Kongo ayisubiza mu maboko y'Ububirigi. Politike yose ya Kongo igendera ku mabwiriza aturuka i Buruseli. Iyo ajya kureba umwami w'Ububirigi abona ari nk'umwami wo mu rugo. Yakomeje rero avuga ko urugamba rwo guharanira ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ugusubizwa inyuma. Ati ni nk'aho twasuye mu bihe bya kera mu mwaka w'1958, mbere y'ubwigenge abakoloni bongera kuyobora igihugu mu buryo buziguye. Mu gusoza, Dr Balinda yashimiye AFC M23 ishyigikiye inzira y'ibiganiro n'amahoro n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakana ko bafite umugambi wo gufata igihugu. Ashimira icyo abarwana bagaragaza. Urumva ntabwo byari byoroshye muri rusange. Ntabwo ndi butinde, nyamuneka munyemere mbabwire yuko i Masisi naho iyi mirwano tubanze twinjire muri ino mirwano y'i Masisi yamaze kuba ica ibintu. Nyamuneka imirwano ikaze yongeye kubura by'umwihariko i Masisi. Nyamuneka ibintu bimaze kuba biba bibi cyane. Ingabo zirwana ni Wazalendo ndetse na FARDC. Ni muri groupement ya Katoyi rero muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru niho ibintu biri kubera. Amakuru aturuka yo ari guhabwa n'abaturage yemeza ko AFC M23 imaze kongera ingufu mu bikorwa byayo mu gace ka Kazinga. Yagabweho igitero n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, bituma ihitamo kwirwanaho muri uwo murongo w'imirwano. Uyu mutwe rero wibashije kwigarurira ibice bitandukanye birimo n'ahazwi nka santere ya Katoyi,
nyuma yo gufata ibyo bice. FCM23 yagerageje no kugota no kwinjira mu gace ka Humura mu gitondo cyo kuri uyu munsi, gusa amakuru aturuka muri ibyo bice agaragaza ko habaye imirwano ikomeye cyane, aho amasoko yacu yemeza ko uruhande rwa leta rwatsinzwe rugasubira inyuma mu buryo bugaragara. Iyi mirwano rero mishya yakomeje guteza umutekano muke n'ingaruka zikomeye ku baturage, aho imiryango myinshi yahungiye mu mashyamba mu rwego rwo kwirinda kugerwaho ingaruka n'imirwano, mu gihe abandi bahisemo guhungira mu mihana igiye itandukanye irimo Walayungu ndetse no muri teritwari ya Walikale. Ikibazo cy'umutekano rero gikomeje gushyira ubuzima bw'abasivili mu kaga, mu gihe abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje gusaba ko haboneka igisubizo kirambye cyo kugarura amahoro n'umutekano mu karere, hagashyirwaho ingamba zifatika zo kurinda abasivili, guhagarika imirwano idahwema kwibasira abasivili. Ibyo nabyo ni birimo biragenda bigaragara. Nyamuneka rero mva bumwe mu buhamya bw'abakomeje kugenda cyangwa se bw'abafashwe ku ngufu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwiza rero w'imyaka 40 uwimukiye mu Rwanda aracyahangayikishijwe bikomeye n'ihungabana rikomeye kubera ibikorwa by'akarengane yakorewe n'abarwanyi ba FDL muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukobwa rero w'umubyeyi kandi ufite abana wabaye impunzi mu Rwanda, ni ishusho ry'akarengane kagiye gakorerwa abatutsi bo muri Kongo mu myaka ishize, aho bagerwaga ingaruka zikomeye n'ibikorwa by'ubugome budashira. Mwiza rero yavuze ko yafashwe ku ngufu akorerwa iyicarubozo ndetse bikanamuviramo kwandura HIV. Buri munsi rero byari ibibazo bikomeye, nabaga ndi mu gicucu cy'agahinda. Yashimangiye ko yamaze amezi 6 afunze n'abantu bamufatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ubuhamya bwe rero bwatanzwe mu gikorwa cyatunguwe n'impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda, hagamijwe kwamagana amagambo y'urwango aheruka gutangazwa. Jenerali Majoro Ikenge, umuvugizi wa FARDC, uherutse guhararikwa agatesha abantu agaciro, yavuze amagambo yateje umwuka mubi, asaba abanyekongo kwirinda gushyigikira ngo abagore. Mwiza yagize ati nasambanyijwe n'abasirikare barenga 100 harimo n'abasirikare bakuru n'abarinzi babo, bose bashaka kumenya icyo umugore w'umututsi ari cyo. Nibwo nandujwe virusi itera sida, ndacyafite ibikomere kandi ndacyababara bikomeye cyane. Izi ni zimwe mu nkuru ziteye ubwoba nyamuneka ziba zikomeje kugenda zigaragara, ibyagiye bikorwa na za FDL ndetse na za Wazalendo kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikomeje gukara, ariko kandi bikomeje kuba ibindi. Generali Sematama na rwose nakomacira amasezerano y'I Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango
umuryango w'ubumwe bw'uburayi EU by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho
amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi